Viešpatie Dieve, dėkojame tau už šitą laiką. Dėkojame tau, kad mūsų vardai rašyti gyvenimo knygoje. Dėkojame tau už nuodėmę atpirkimą. Viešpatie tau dėkojame tau, kad mes galime rinktis, kad mes galime žiūrėti online, kad mes galime, kokia bebūtų situacija mūsų šalyje, šiame pasaulyje, mūsų gyvenimuose, kad mes galime artintis prie tavęs viešpatie. Tegul šitas tarnavimas būna patirtas, tegul šventoji dvasia veikia, dabar veikia per žodį viešpatie, aš tave meldžiu, kad dabar kalbėsiu šiame aš, tu per mane. Viešpatie, atiduodu tau šitą tarnavimą į tavo rankas, nes aš suprantu, kad aš nieko negaliu be tavęs. Aš atiduodu tau savo gyvenimą į tavo rankas, viešpatie. Ir aš pasikliauju tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Aleliuja. Man labai džiugu, kad mes galime, kur mes bebūtumėt, kurioj šaly, kuriame mieste, kurioje vietoje, mes galime, nors kokia būtų situacija mūsų šalyje ir pasaulyje, mes galime rinktis ir girdėti Dievo žodį. Я очень рада, что где бы мы ни находились, в каком городе, в каком месте, какая ни была бы ситуация у нас, мы можем все собираться и слушать Слово Божие. Аминь. Аминь. Ir kaip bebūtų, būtent toksai dabar laikas atėjo, Как бы ни было, пришло такое время, kad žiūrim, kad ne viskas priklauso ir nuo mūsų. мы смотрим, что не все зависит от нас. Galbūt aš noriu rinktis bažnyčioje, noriu šlovinti Dievą kartu su komanda, su visa bažnyčia. Может быть, я хочу собираться в церкви, прославлять Господа в церкви со всей командой вместе. Bet aš negaliu. Но я не могу этого сделать, Kaip ir visi iš jūsų. как и все собравшиеся из вас. Ir šiandieną aš norėčiau pakalbėti, Сегодня я бы хотела бы поговорить, panagrinėti Mato skyrių, рассмотреть от Матфея, 26 skyrių. 26 главу от Матфея. Иеремии 17:7 читаем. Taip. Mes matome šitas skyrius. Мы видим в этой главе Labai stiprus šis skyrius. очень сильная эта глава. Mes matome, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus. Мы видим, что здесь Иисуса распяли на кресте. Ir aplink jį susirinko labai daug žmonių. И вокруг него собралось очень много людей. Tai buvo gan artimi žmonės. Это были довольно близкие люди. Artimi žmonės, kaip bendruomenė, ne? Mes kaip broliai, seseris. Близкие люди, как община, как братья, сестры. Atrodo ir pasitikėjimas, ir bendra veikla, ir bendri darbai. И кажется, доверие и общая действенность. Tai susirinko tie žmonės, kurie nedalyvavo paskutinėje vakarienėje. Собрались даже те люди, которые были на последнем ужине, собрались. Ir Jėzus žinojo, kad būtent kas nutiks. И Иисус знал именно, что случится. Ir jis žinojo, kad jį išduos. И Он знал, что Его предадут. Išduos vienas iš tų mylimų pasekėjų. Его предаст один из любимых Его учеников. Ir jis žinojo, kokias kančias jiems teks iškęsti. И Он знал, какие Ему муки придется выдержать. Kad jam teks būti nukryžiuotam ant to kryžiaus. Что его распнут на кресте. Ir po tos vakarienės Jėzus paprašė savo mokinių. И после этого ужина Иисус попросил у своих учеников: Nemiegokite. не спите, бодрствуйте, Taip, kaip čia dabar lietuviškai tas žodis pasakyti. будеките. Budėkite, taip, jis parašė tik tai kelių dalykų. Да, бодрствуйте. Ir kad visi būtų kartu su juo susitarime, Чтобы все были вы с Ним в согласии, kol jis melsis Alyvų kalne. пока Он будет молиться на горе. Ką tai reiškia Alyvų kalnas? Что это значит? Tai reiškia spaudimas. Taip, čia
Tai vat, jis prašė mokinių, Он просил учеников, kol aš melskitės, kol aš melsiuos пока я буду молиться, ir jūs melskitės. и вы молитесь вместе со Будете. мной, бодрствуйте. Klausimas jums visiems. Вопрос вам всем. Kas tiki maldos galę? Кто верит в силу молитвы? Ar visi meldžiasi, kiek reikėtų melstis? Молитесь ли вы все столько, сколько нужно молиться? Žinot, būna, sutinku savo gyvenime tokių žmonių. Знаете, я встречаю в своей жизни таких людей. Nu, super maldininkai atrodo. Супер молитвенники, Nu, jau кажется. super dvasiniai žmonės. Супер духовные люди, кажется. Atrodo, jie kai meldžiasi, net pats Dievas sako, o, wow, kaip tu krūtai čia meldiesi. Кажется, когда они молятся, сам Господь говорит: вау, как ты круто молишься. Ir žinai, paskui žiūriu, kad kažkokia tai aš netokia. И потом я смотрю, кажется, я не такая. O, šiek nemoku, aš taip melstis, kaip čia jie, žinai, tokie super maldininkai. Не умею я так молиться, кажется, о, супер Kažkoks tai молитвенники. kompetencijos trūkumas. Нехватка компетенций. Bandai kažkaip tai gyventi, žiūri juos, kaip jie ten meldžiasi, kaip ten jie galvoja. Смотришь, живешь на них, пытаешься так же жить, как они. Ir žiūri, nu, kažkaip tai nesigauna taip. И смотришь, как-то так не получается жить. Žiūri, meldiesi ir, nu, kai kada, nu, pamiršti galbūt ten kažkokį ten žodį, ne, iš rašto vietos. И, кажется, молишься и забываешь какое-то слово с Писания. O tas tik tai, žinai, tos visus cituoja, žinai, ten rašto vietas ir visa kita. А он все цитирует места с Писания и все такое. Vat, žinai, pati save, žinai, pasiemi ir nuvertinu, galvoju, nu ką aš. И сама себя не оцениваешь настолько, думаешь, ну что же я. O kiek buvo net ir tokių dalykų? А сколько бывает таких вещей? Ai, meldiesi, čia, žinai, ten meldiesi. Молишься, молишься, Nu ir paskui ten, žinai, mintis prašauna. и вот приходит мысль. Aliejus baigėsi namuose. Масло закончилось дома. Nu, ar čia pas mane viena taip? Или у меня одной так бывает. Kaip pagalvojus. Как подумаешь об этом. Taip, nenuveik. Taip. Žinai, kad būna kažkas tai maldos metu mūsų kažkas vis atitraukia. Бывает так, что во время молитвы нас кто-то все отвлекает. Kažką tai, kad meldiesi, pavyzdžiui, ten apie kažkokią tai vieną dalyką. Молишься, бывает, о какой-то одной вещи, Pavyzdžiui, apie pilnatvę. о полноценности Bet mintis молишься. kažkokios tai paima ir atakuoja mūsų galvas. Но разные мысли приходят и атакуют нашу голову. Kažkokios tai nėra koncentracijos. Нету концентрации. Kaip jūs galvojate, gal tai yra pavojinga malda? Как вы думаете, может это опасная молитва? Jėzus pasakė savo mokiniams, Иисус сказал своим ученикам: budėkite, kol aš melsiuos. бодрствуйте, пока я буду молиться. Aš jums noriu parodyti vieną pavojingą maldą. Я вам хочу показать одну опасную молитву. Norėčiau, kad jūs kiekvienas užduotumėte savo klausimą. Я бы хотела, чтобы каждый из вас задал бы себе вопрос. Kokį periodą šis yra būtent jūsų gyvenimo tarpsnis? Какой период именно этот в вашей жизни? Ar jis yra sunkus? Тяжелый ли он? Atverskime Mato 26 skyrių, Откроем Матфея 26 главу, nuo 30 eilutės, 38 eilutės. с 38 стиха. Tada tarė jiems, mano siela mirtinai nuliūdusi, likite čia ir budėkite kartu su manimi. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniupšęs ir meldėsi, mano tėve, jeigu įmanoma, te aplenkė mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И отошел немного, пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Wow. Jeigu įmanoma. Если возможно.
Jeigu įmanoma. если возможно. Taurė, apie ką čia kalba? Чаша, о чем тут говорится? Taurė yra būtent tas skausmas, ta gėda, tie visi tie jausmai, ne, tiesiog Jėzus buvo, ką jam teko iškęsti ant to kryžiaus. Чаша — это боль, стыд, это все то, что ему пришлось перетерпеть, будучи на кресте. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Не как я хочу, но как ты. Tai pati pavojingiausia malda. Это самая опасная молитва. Vat štai, ką aš noriu, Вот что именно я хочу, bet jeigu aš negaliu to turėti, но если я не могу этого иметь, tai ko noriu aš, чего хочу я? aš būtent pasiduodu tau, Именно я сдаюсь тебе. ne tai, ką aš noriu, Не то, что я хочу, ką tu nori. что ты хочешь. 40. 40 стих. Jis sugrįžo pas mokinius ir radęs juos miegančius tarė Petrui: negalėjote nei vienos valandos pabudėti su manimi. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так не могли ли вы 1 час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, но плоть же немощна. Aš nežinau, kokia tada buvo atmosfera tarp tų mokinių. Я не знаю, какая тогда была атмосфера среди учеников. Kas buvo tarp jų? Что было между ними? Tuo metu Jėzus išėjo į kalną melstis. В тот момент Иисус ушел на гору молиться. O mokiniai, žinote, galbūt pas kažką tai buvo gal toksai švelnus balsas. Может быть, у кого-то из учеников был такой приятный голос. Ir žinot, kažkas pradeda melstis taip ramiai, vos neina į tą meditaciją ir buch, ir užmygu. И, может быть, кто-то начал молиться вот таким приятным голосом, вошел в медитацию и бац, и уснул. Gal mes būtume irgi užmygę, ne? Может быть, и мы уснули бы там. Atrodo kažkaip paprasti dalykai. 2 dalykai. Кажется, простые вещи. 2 простые вещи. Būtent Jėzus ir prašė. Именно Иисус и просил: Budėkite ir melskitės. бодрствуйте и молитесь. Bet mokiniai užmygo, Но ученики уснули, kol meldėsi. пока молились. Vat, žiūrėkit, labai įdomu. Смотрите, очень интересно. Jėzus turėjo jėgą gydyti ligonius, Иисус имел силу исцелять больных, atverti neregiamą akis, открывать слепым глаза. darė daugybę stebuklų. Он делал множество чудес. Netgi pakėlė žmonės iš numirusių. Он даже поднимал мертвых, Bet jis nemokėjo kontroliuoti savo mokinių. но он не умел контролировать своих учеников. Jis paprašė paprastą veiksmą. Он попросил простую вещь, Ir jie jo neatliko. и они его не исполнили. Aš noriu jūsų paklausti. Я хочу вас спросить, Jūs mėgstate kontroliuoti? вы любите контролировать? Jums viskas patinka, kad viskas vykstų pagal jūs? Вам нравится, чтобы все происходило, как вы этого хотите? Nu, vat, aš norėčiau, kad mano vyras elgtųsi, kaip aš norėčiau. Я бы хотел бы, чтобы мой муж поступал бы так, как я хочу. Komanda visa būtų, va tokie, va, žinai, va tokie, kokie, va aš norėčiau. Вся команда была бы такая, как я хочу. Skonis virtuvėje, ne, kaip aš, pavyzdžiui, išverdu sriubą, norėčiau toks būti visada, kokį aš norėčiau. Чтобы суп, который я сварил, вкус у этого супа был такой, как я хочу. Pagalvokime kiekvienas. Давайте подумаем каждый, Užduokime savo klausimą. зададим себе вопрос. Ar aš mėgstu kontroliuoti? Люблю ли я контролировать? Turbūt dabar šitas laikas tokiem kontrolieriam yra pats sudėtingiausias. Наверное, сейчас это время, которое есть с контролером, самое трудное. Norėjau nuskristi į Turkiją pailsėti. Хотел слетать в Турцию, отдохнуть. Užkirta viskas, nėra nei skrydžių, nieko. Все, нету ни полетов, везде запреты. Norėjau ten
ten kažką ten nuvažiuoti, ten į spa, ten dar kažką uždaryti. Хотел съездить в спа, тоже закрыто. Noriu susirinkti į bažnyčią, vėl negaliu. Хочу собраться в церкви, опять же, не могу. Vyrai nori į sporto salę, irgi negali. Мужчины хотят сходить в спортзал, тоже не могут. Jūs viską taip planavote, atrodo, ne, matom į priekį. Вы, кажется, так все планировали год наперед. Ir niekas nepavyko. И ничего не вышло. Ir šiuo metu mes negalim nieko sukontroliuoti. И в это время мы не сможем ничего контролировать. Ten skaičiu vieną tokią straipsnį, vienos mokslininkės parašytą. Я читал одну статью, написанную ученой. Iliuzijos kontrolė. Контроль иллюзий. Būtent apie, kad kontrolė tai yra iliuzija. Именно что контроль это иллюзия. Tai kognityvinis polinkis tikėti, kad mes galime viską sukontroliuoti. Это Kognityviniai. Желание. Когнитивное желание верить, что мы все можем сконтролировать. Bet tai yra netiesa. Это неправда. Tai mūsų vidinis įsitikinimas. Это наше внутреннее убеждение. Kad, pavyzdžiui, galų gale, jeigu aš viską padarysiu teisingai, Если я в конце концов все сделаю правильно, pavyzdžiui, moteris, ne? Vat aš ištekėsiu, ну вот женщина, я выйду замуж, aš turėsiu 2 vaikus, я буду иметь 2 детей, aš juos leisiu į tokią mokyklą, я буду пускать их в такую-то школу, jie bus pirmūnai, они будут хорошими учениками, turėsiu finansų tiek, kiek aš noriu. буду иметь финансы столько, сколько я хочу. Bet tai iliuzija. Но это иллюзия. Mes gyvename tuo, kad aš noriu, kad būtų viskas taip. Мы живем так, как будто я хочу, чтобы все было бы так, так и так. Ir mums tik atrodo, kad mes visą tai kontroliuojame. И нам только кажется, что мы все это контролируем. Bet iš tikrųjų to nėra. Но по-настоящему делаем его больше, этот вот, свое желание контролировать. Vat kuo daugiau mes kontroliuojame, Чем больше мы контролируем, tuo daugiau bijome тем больше боимся netekti kontroliavimo. потерять эту контроль. Amen. Аминь. Ir kuo daugiau mes bijome И netekti to kontroliavimo, И чем больше мы боимся потерять эту контроль, tuo daugiau mes pradedame kontroliuoti. тем больше мы начинаем контролировать. Ir kas galiausia? И что в конце Ateina nusivylimas. приходит разочарование. Nusivylėme žmonėm, Мы разочаровываемся людьми. o dėl ko? Почему? Nes jie nepatenkina mūsų lūkesčių. Они не удовлетворили наши Ir ateina желания. nusivylimas. И приходит разочарование. Ir mes pagaliau suprantame, И мы наконец-то понимаем, kad nuo pat pradžių mes neturėjome virš viso šitos situacijos jokios kontrolės. с самого начала мы не имели над этим всем контроля. Jėzus meldėsi be galo pavojinga paklusnumo malda. Иисус молился невероятно опасной молитвой послушания. 42. 42 стих. Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi. Mano tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Еще, отошел в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Amen. Аминь. Paklusti tai nėra momentinis įvykis čia ir dabar. Послушание – это не моментное явление, теперь и здесь. Jėzus gyvenime mes matome svarbų principą. В жизни Иисуса мы видим важный принцип. Būtent kontroliuoti ne visuomet yra mūsų, tavo valdžioje. Контролировать не в наших силах и воле, Bet pasitikėti viešpačiu. но доверять Господу Весомят. всегда. Mes turime priimti tai kaip tokią tiesą. Мы должны взять как истину. Kontroliuoti įvykius ne visuomet yra tavo valdžioje. Контролировать явление не в твоей силе, Bet pasitikėti Dievu. но Visuomet. доверять Богу всегда. Žinot, būna tokių situacijų, Знаете, бывают такие ситуации, sunkių situacijų. трудных ситуаций. Ir klausia, kurgi tavo Dievas? И спрашивают: ну где же твой Бог? Kodėl jis tau duoda tokius išmėginimus? Почему Он дает себе такие испытания?
Aplamai, ką tu dėl to padarėjai? Вообще, что ты для этого сделал? Mes kažkas gali pabėgti nuo to. Мы кто-то из вас можем убежать от O kur этого. Dievas dabar? А где Бог теперь? Jeigu viešpas toks geras, tai kodėl jis visą tai daleidžia? Если Господь такой хороший, почему Он это все допускает? Kodėl gyvenimas toksai sudėtingas ir sunkus? Почему жизнь такая сложная и тяжелая? Kodėl tiek daug išdavysčių? Почему мы таких много предательств? Kiek būna tokių akimirkų, Сколько бывает таких kada мгновений, atrodo viskas ne taip, kaip aš norėčiau? когда все бывает не так, как я хочу? Kodėl su manim pasielgė taip arba kitaip? Почему со мной поступили так или иначе? O kiek būna nusivylusių žmonių, kad nueina į kažkokią tai bažnyčią, neaišku, ar tai bažnyčia. Сколько бывает разочарованных людей, которые идут в церковь, неясно там церковь, Nusivilia. разочаровываются. Jie žiūri į tos žmonės, kurie gyvena šventą gyvenimą. Они смотрят на людей, которые живут святой жизнью. Ir paskui jie sako, palauk, apie kokį čia viešpatį mes, apie kokį viešpatį eina kalba. И они говорят, подождите, о каком Господе идет речь? Jeigu tik tai žiūrė kažkokias tai apgaulės, nusukinėjimai, vaidmainystės, pykčiai, Какие-то лицемерие, злость, обманы. stovi ten su papirosu, rūko, ten išgerinėja per balius. Стоят сигареты, выпивают на праздниках. Aš nepamiršiu, man čia vieni pastarėjai skambino klausė manęs. Я не забуду, мне одни пастыря тут звонили и спрашивали. Olia sako, ką tu galvoji apie išgerimus? Оля, что ты думаешь о выпивании? Aš tokia, nesupratau. Я такая не поняла. Nu, pavyzdžiui, apie alų. Ну, например, о пиве. Aš net neturėjau, net kai ką atsakyti. Я даже не имела что ответить. Aš net savo minties tokias nedaleidžiu. Я даже себе мысли такой не допускаю. O jie pasakoja. А они рассказывают. Sako, nuvažiavo pas vieną pastorių į gimtadienį. Они рассказывают, поехали к одному пастырю на день Ir ten, рождения. žinai, banelė šyka, lausipėlė ten duoda, sako, klausia, gal jūs norit? И в баре там наливают пиво и спрашивают, может вы хотите? Sako, mes iš pradžių, sako, ne, sako, ne, dėkui. Вначале говорят, нет, спасибо. Sako, galvoja, kad čia ne alkoholinis. Они думали, что это O безалкогольное paskui пиво. žiūri visi ten, žinai, jau linksminasi šoka, А потом видят, что все веселятся, танцуют. jau nusišneka. А уже там говорят, либо что, ересь. Įsivaizduokite, o tai va, atvažiuoja, ne, į tokią bažnyčią ir paskui galvoja, kad, o, va tokia tiesa yra, ne? И вот люди приезжают в такую церковь и видят это все и думают, что это правда. O kiek daug paskui nusivilia. И сколько потом много разочаровываются. Ir pabandytų dar kažką tai pasakyti, kad, tai netiesa. Ir sako, aš viską mačiau ir žinau, kaip ten pas jūs. И попробую еще сказать, что это все неправда. Он говорит, я все видел и знаю, как там у вас. Žinot, žmogui labai sudėtinga pasišvęsti viešpačiui ir paklusti jam. Знаете, человеку очень трудно смириться и быть в послушании Господу. Čia kaip Marius pasakoja. Это как Марис рассказывал. Kada dar mes net nebuvome, nedraugavome, dar net, žodžiu, Kada- tik pradėjo reabilitaciją. Когда мы еще не были вместе, когда он только начинал реабилитацию, Jie mamų sako, tai ką tu čia susirasi, kokia čia merga šitam miške? мама ему говорит, ну что, какую ты тут девку найдешь в этом лесу? Bet tuo metu mes galime pasimokyti iš tos situacijos. Но в этом вот мы можем и поучиться с этой ситуацией. Šitą savo poreikį jis atidavė viešpačiui į rankas. Эту свою нужду он отдал Господу в руки. Ir tiesiog kažkur ten vienkiemėje, net ir prašau, po kiek laiko ir aš atsiradau. И на какой-то усадьбе после прошествия какого-то времени вот, и Оля появилась. Žinot, kiek daug būna užduodame patys savo klausimų ir gyvename va tokiame konflikte vidiniam. Знаете, сколько раз мы себе задаем вопросы и живем во внутреннем конфликте с собой? O jeigu viešpas neišgydys mane? А если Господь не исцелит меня? O jeigu jis mane palaimins mane? А если Он не благословит меня? O jeigu jis neatstatys mūsų šeimos? А если Он не восстановит нашу семью? O jeigu mūsų finansinis lygis nepagerės? А если наше финансовое состояние не улучшится? Kas bus, jei aš melsiuosi, tebūnie tavo valia, o gyvenimas taip pat bus toks sunkus?
Что будет, если я буду молиться, да будет воля Твоя, а жизнь останется такой же тяжелой? Dievo valia labai retai, kad ji yra tokia paprasta. Божья воля очень редко такая простая. Bet ji visuomet yra mūsų naudai. Но она всегда в нашу пользу. Jo valia, Его воля, tikslai gali atrodyti nepaprasti, цели могут казаться непростыми, bet visuomet yra nauda. но всегда есть Pольza. польза. Kaip sakant, lemia ne pradžia, o pabaiga. Как говорится, не начало, а конец. Все решает, венчает. Jėzus meldėsi. Иисус молился. Ne mano, o tavo te būna valia. Не моя, а Твоя воля да будет. Mes matome dar vieną žmogų Biblijoje, kas meldėsi tokia malda. Мы видим еще одного человека в Писании, кто молился такой Tai молитвой. Jėzaus mama, Marija. Это мать Иисуса Мария. Kaip švento dvasia ją išrinko, kad ji lauktųsi Jėzaus. Когда Святой Дух ее избрал, чтобы она ждала бы Иисуса, Ji meldėsi tą pačią pasitikėjimo maldą. она молилась той же самой молитвой доверия. Ji pasakė, Она сказала: te būna man pagal tavo žodį. да будет мне по слову Твоему, Ne mano, не моему, o tavo valia te būna. да будет воля Твоя. Jos gyvenimas buvo puikus. Ее жизнь была прекрасна. Jėzus buvo puikus sūnus, mokinys. Иисус был прекрасным сыном, учителем. Ji didžiavosi juo. Она гордилась им. Tai tiesiog buvo jai dovana iš viešpatės. Это был подарок от Господа ей. Bet mes matome, kas buvo toliau. Но мы видим, что было дальше. Ji matė savo akimis, kas vyko su jo sūnum. Она видела своими глазами, что происходило с ее сыном. Kaip iš jo tyčiojosi. Как из него издевались, Kaip jį daužė. как его били, Kaip jis buvo sugėdintas. как его посрамили, Kaip jis kentėjo. как он страдал. Aš pagalvojau, jeigu aš kaip mama pamatyčiau savo vaiką, Я думаю, вот если я как мама увидела бы своего ребенка, aš neįsivaizduoju, ką aš daryčiau. я не знаю, что бы я делала. Ji visą tai matė. Она все это видела. Ir ji matė, kad jo sūnus žūsta. И она видела, что ее сын погибает. Jos akise ant kryžiaus. В ее глазах на кресте. Dievo valia ar nelengva, Божья воля нелегка, bet visuomet mums su nauda. но всегда нам в пользу. Jėzus meldėsi, ne mano valia, o tavo te būna. Иисус молился: не моя воля, но Твоя да будет. Kaip jį sumušė. Как его избили. Sakė, net pažįstamai. Его нельзя было узнать. Jis gavo 39 kirčius. Он получил 39 ударов. Su tom tokiam, netom virvėm, kurio galių buvo. Ten vieni ten sako, kažkokie geležiniai ten kabliai, ne? Kiti ten sako, kažkokie akmenės buvo įvynioti stiklai. С веревками, на которых на концах были. Одни говорят, что там были железные крюки, другие камни, стекла. Ir jie draskė jo odą. И они раздирали его кожу. Turbūt net matėsi galbūt jo net ir vidaus organai. Но, может быть, виднелись и внутренние органы Jis его. neteko be galo daug kraujo. Он потерял множество крови. Jis vos galėjo atsitiesti. Он еле мог встать. Ir jam davė tempti tą didžiulį kryžių. И ему дали тащить это большой крест. Į jo riešus įkalė vinius. В его запястья vколотили гвозди. Jis tiesiog rėkė iš skausmo. Он просто орал от боли. Jis kabojo ant kryžiaus. Он висел на кресте, O visi juokėsi. а все смеялись, Spjaudė. плевали. Kiti plojo, sako, va, jam taip ir reikia. Другие хлопали и говорили: вот тебе так и надо. Aš sakiau, kad jis va toks. Я говорил, что он такой. O Jėzus, А Иисус, jis tiesiog pasakė, он просто сказал: tėve atleisk jiems, Отец, Отче, прости их, nes jie nesupranta, ką jie daro. ибо они не ведают, что творят. Jis pasižiūrėjo į dangų Он посмотрел на небо ir pasakė, и сказал:
į tavo rankas atiduodu savo dvasią. В твои руки я отдаю свой дух. Pas Jėzų buvo pilnas paklusnumas. У Иисуса было полное послушание. Pilnas. Полное. Mes turime suprasti, kad pas mus nėra tokios jėgos visko kontroliuoti. Мы должны понять, что у нас нету такой силы все контролировать. Pas mus yra jėga paklusti. У нас есть сила послушания Jam. Ему. Aš žinot geriausia žinia, А знаете, самая хорошая весть, kad Jėzus prisikėlė. что Иисус воскрес. Jis trečią dieną prisikėlė. Он на третий день воскрес. Jis atidavė savo gyvenimą, Он отдал свою жизнь, kad mes liktume išgelbėti, чтобы мы бы остались спасены, išgydyti исцелены ir būtume palaiminti. и были бы в благословении. Ir kiekvienam, kuris suklydo, И каждый, который оступился, jis atleido nuodėmes. он простил грехи. Ne dėl to, kad tu toks geras, Не из-за того, что я такой хороший, o dėl to, kad gailestingas mūsų Dievas. а из-за того, что наш Господь милосердный. Amin. Аминь. Dievo valia ne visuomet yra lengva, Божья воля не всегда она легка, bet но ji visuomet yra naudinga. она всегда полезна нам. Ar jūs bandote kontroliuoti, Пытаетесь ли вы контролировать, ką jums reiškia patikėti Dievu? что вам значит довериться Богу? Jūs pastoviai kontroliuojate savo gyvenimą, Вы постоянно контролируете свою bandot жизнь, keisti savo vyrą, пытаетесь изменять своего мужа. ką jūs norite pakeisti Что вы хотите изменить? iš visų savo jėgų. Из всех своих сил. Norite kontroliuoti galbūt finansinę padėtį. Может, вы хотите контролировать свое финансовое Tuos visus состояние. žmonės, kurie supo aplink jūs. Всех тех людей, которые окружают вас. O galbūt jums tiesiog reikia nekontroliuoti, atiduoti tai viešpačiui. А может быть, все это надо не перестать контролировать и отдать Господу. Aš nepamiršiu, aš ant kiek kontroliavau savo vyrą. Я не забуду, насколько я контролировала своего мужа. Iki beprotybės. До безумия. Jis net negalėjo atsikvėpti. Он даже не мог вздохнуть. Šiandieną jis jau pasakoja, tai juokiasi. Сегодня он это рассказывает и Bet смеется. man tai buvo nejuokinga. Но тогда мне было не смешно. Aš jam įdėgiau programėlę. Я ему вела программу. Aš matydavau, kur jis yra. Я видела, где он находится. Aš jam neduodavau nei atsikvėpti. Я ему не давала даже вздохнуть. Kur tu, su kuo tu, ką tu veiki, kur tu nuvažiavai, kiek tu išleidai. С кем ты, где ты, куда ты поехал, сколько ты потратил. Vieną kartą mes susipykome ir jis tiesiog išnuomavo viešbutį kambarį ir tiesiog nuvažiavo pailsėti. Один раз мы поссорились, он снял в комнату в гостинице и просто поехал отдохнуть. Tai aš mačiau, kur jis yra. Я видела, где он Paskambinau находится. administracijai, sakau, paduokite man jam ragelį. Позвонила в администрацию и сказала, подайте ему трубку. Įsivaizduokite, žmogus sėdi su išjungtu telefonu, jam beldimasis į duris. Представьте, человек сидит выключенным телефоном, ему стучат в дверь Ir sako, čia jums skambina. и говорят, это вам тут звонят. Sako, tai kur tu čia vėl ten dingai? И я говорю, так куда ты опять пропал? Įsivaizduojate, aš tiek metų bandžiau kontroliuoti jį. Представьте, я столько лет пыталась его Man tai контролировать. buvo sudėtinga, man tai buvo sunku gyventi. Мне так было тяжело жить. Man buvo sunku gyventi su juo. Мне было тяжело, трудно жить с ним. O tuo pačiu man sudėtinga gyventi buvo su savimi. И тем самым мне было трудно жить самой собой. Aš dabar galiu pasakyti, man dabar taip lengva ir taip gera, pas mus santykiai visiškai kitokie. Я могу сказать, теперь мне очень легко и свободно. У нас теперь вообще другие отношения. Dėl ko? Почему? Dėl to, kad aš atidaviau visą šitą situaciją viešpačiui į rankas. Потому что всю эту ситуацию я отдала Господу в руки. Kiek tu gali prikontroliuoti? Сколько ты можешь контролировать? Dievo valia ne visuomet lengva, Божья воля не всегда легка, bet ji visuomet но yra она mūsų naudai. всегда в нашу сторону. Amen. Žiūrėkite, kiek būna mamų bando kontroliuoti savo vaikus. Посмотрите, сколько матерей пытаются контролировать своих детей.
Paskui net jie nebe vaikai, užaugę, sūnus, dukros. Они потом уже не дети, сыновья, дочери. Ir vis tiek mamos, tėčiai bando kontroliuoti. И все равно мамы, отцы, они пытаются Ar tu контролировать. pavalgiai, ar apsirengiai. Поел ли ты, оделся ли? Ką jūs darote tokiuose situacijose? Что вы делаете в таких ситуациях? Žinot, nėra tokio, kad dalinis pasitikėjimas viešpačiu. Нету такого, что есть частичное доверие Господу. Pavyzdžiui, 21,5% aš netikiu, o ten 78,5 aš tikiu. 21% с половиной я не доверяю, а 78,5% я доверяю. Nu taip nebūna. Так не бывает. Arba aš tikintis, arba aš netikintis. Либо я верующий, либо нет. Kiek mes būname atiduodame sferų savo gyvenimą viešpačiui į rankas. Сколько сфер своей жизни мы отдаем Господу в руки. Bet finansus aš neatiduosiu. Но финансы я не отдам. Mes tik mažą dalelytę jam atiduodame. Мы отдаем Ему малую часть. O visą kitą savo bagažą mes galvom, aš išspręsiu pats. А весь оставшийся багаж, я думаем, что мы справимся сами. Absoliutus pasitikėjimas. Абсолютное доверие. Grįžkime prie 39. Вернемся к 39 Mano стиху. tėve, jeigu įmanoma, pabrėžiu, jeigu įmanoma, te aplenkė mane ši taurė. Tačiau, pabrėžiu, tačiau, ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Отче мой, если возможно, подчеркиваю, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, подчеркиваю, впрочем, не так, как я хочу, но как ты. Ką mus moko kultūra? Что нас учит культура? Tu esi savo gyvenimo šeimininkas. Ты хозяин своей жизни. Analizuok pastoviai save, realizuok save. Tik tai aš. Постоянно анализируй себя, реализуй себя. Только я. Taip, aš turiu dirbti su savimi. Да, я должен работать с собой. Bet Jėzus mums sako, Но Иисус нам говорит, kas saugo savo gyvybę, кто бережет свою жизнь, kontroliuoja ją. контролирует ее, Praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. потеряет ее. А кто теряет свою жизнь ради меня, обретет ее. Kad iš tiesų pažinti Kristų ir sekti jo, Чтобы поистине познать Христа и следовать за Ним, tau reikia atiduoti būtent tą visą veikimą. тебе надо отдать Ему именно все это действия. Tu negali kontroliuoti visko, Ты не можешь контролировать все, bet gali pasitikėti juo. но можешь довериться Ему. Tai yra dalis, apie tą patį pasaką, ką aš pasakoju, apie mano nepasitikėjimą. Это часть того, о чем я говорила, о моем недоверии. Aš galiu kontroliuoti, Я могу контролировать, bet yra didžiulis bagažas, ko aš negaliu kontroliuoti. но есть большой багаж, чего я не могу контролировать. Nu, pavyzdžiui, mes esame bažnyčia Ну, например, мы церковь, ir mes negalime šiuo metu rinktis. и мы не можем теперь Bet собираться. rinktis tik tai online, ne? Собираться только онлайн Arba mažom grupėm. или маленькими группами. Ir o pažiūrėkite, kiek būna nesusitinki su žmonių. И вот посмотрите, сколько бывает, не встречаешься с человеком, Pradeda ten jau, žinai, prisisuka, начинает уже, накручивает там, nemyli manęs, не любят меня, tai ten dar kokių ten nesąmonių. или еще каких глупостей. Bet ką šitoje situacijoje? Но что в этой ситуации? Šiandien aš darau, ką gali mano ranka. Сегодня я делаю то, что может моя рука. Aš galiu paimti, paskambinti, ne? Я могу, например, взять, позвонить, Kažkokius tai pavienius žmonės aplankyti. каких-то людей Jūs навестить. supraskite, kad šiuo metu mes patikime su pastorium, ne, visą mūsų bendruomenę, tiesiog viešpačiui. Поймите, что в этот момент мы с пастырем всю нашу общину, мы доверяем Господу ее. Nes šiuo metu aš nieko negaliu padaryti. Потому что в это время я больше ничего не могу сделать. Nieko. Ничего. Ne? Kokie
kokioje situacijoje mes begyventumėme šiandien. в какой ситуации сегодня мы бы не жили, Aš žinau, kad mes galime gyventi kur kas geriau. я знаю, что мы можем жить гораздо лучше. Kai kurių dalykų mes negalime sukontroliuoti. Каких-то вещей мы сконтролировать не можем. Imti, pavyzdžiui, atsakomybės už kitus žmonės. Например, брать ответственность за других людей. Kokie jų planai į mūsų gyvenimą, ar jie norės likti toliau su mumis. Какие планы их на нас, на нашу жизнь? Mes tik Хотят ли они остаться с нами? Mes tik tai galime daryti tai, ką gali mūsų ranka. Мы можем делать только то, что можем делать наша рука. Ir nedaugiau. И не больше. Jėzus Alyvų kalne atsiklaupė ir pasakė: Иисус на горе встал на колени и сказал: Viešpatie, štai ko aš labai norėčiau. Господь, вот чего я бы очень хотел. Bet jeigu galiu tai gauti, Но если могу это получить, tai aš pasikliausiu tavim то я буду доверять ir тебе paklūsiu tau. и послушание буду тебе. Jei tai įmanoma, Если это возможно, o jeigu ne, а если нет, aš vis tiek atiduodu tau savo valią. все равно я отдаю тебе волю свою. Amen. Kaip yra svarbu Как ей важно atiduoti tiesiog tas situacijas отдать именно эти ситуации viešpačiui į rankas. Господу в руки. Mes turime susivokti, Мы должны понять, kad yra daugybė žmonių, kuriuos mes bandome kontroliuoti. что есть множество людей, которых мы пытаем контролировать. Bet mes negalime. Но мы не можем. Ir tik tai tikėjimas, И только вера, ir tik keli žodžiai. и только эти несколько слов, Jeigu если ir tačiau. и Только. только. Dievas visuomet yra maloningas. Господь всегда милосерден. Ir Dievas visuomet, mes jaučiame kiekvienas, kad Jis mus myli, ne? И каждый из нас мы чувствуем, что Господь нас любит. Ir Jo valia ne visuomet lengva. И воля Его не всегда легка. Bet Dievas visuomet maloningas. Но Господь всегда милосерден. Ir kad atgimti, И чтобы возродиться, mums reikia numirti. нам просто надо умереть. Numirti savo kūniškumu. Умереть своей плотью. Kažkam galbūt atrodo šiandieną, Может, кому-то сегодня кажется, kad šiandieną yra labai sudėtinga. что сегодня очень трудно. Šiandieną nebėra kažkokios tai išeities. Сегодня нету никакого выхода. Šiandieną yra kažkokia tai tuštybė. Сегодня какая-то пустота, пустой. Aš neturiu šiandieną kuom pasikliauti, Я не имею сегодня на кого сегодня положиться, kuom pasitikėti, кому довериться, kur eiti, ką daryti. куда идти и что делать. Aš nežinau, kas yra jūsų širdyje ar jūsų galvoje. И я не знаю, что в вашем сердце и в вашей голове. Atrodo, galbūt tai gyvenimo galas. Кажется, это конец жизни. Mes turime pasikliauti viešpačiu, Мы должны доверять Господу, paklusti jam. довериться Ему, послушать Его. Kaip mes šiandieną realiai taip ir darome, tik tai paklūstam jam. Как мы сегодня реально и делаем там, Ему только послушаем. Reikalingi mes ten. Нужны там, мы там. Reikalingi ten, mes ten. Нужны мы там, в другом месте, мы опять там. Kiek daug buvo sakyta, ai, kad jums čia nieko nepavyks. Сколько раз говорили, что вам ничего не получится? Kiek daug buvo nusivylimų. Сколько было разочарований? Bet mes žinome, jeigu tai mums pasakė viešpats, Но мы знаем, если это нам сказал mes Господь, turime tai praeiti ir tai padaryti. мы должны это пройти и это сделать. Vainikuoja ne pradžia, o pabaiga. Венчает не начало, а конец. Mes atiduodame tiesiog savo šeimą, savo tarnavimą, savo vaikus tiesiog viešpačiui rankas. Мы отдаем свои семьи, свое служение, своих детей просто Господу в руки. Ir sakome, tegul tai būna tavo valia, o ne mano. И говорим, да будет